bawela imfula laphana namabhokisi emngcwabo kodwa still basabhilivele ekuthenini i-ANC bakhohlwa abantu ukuthi le ANC ephethe njengamanje akuseyona le ANC yayikhona ngaleso sikhathi. Wemne wethu mhlambe abathi uZuma uyidlila imali mhlambe bahluleka ukuchaza uZuma uyidlila imali wayidla nathi bangaka abantu ababe osomabhizinisi ngesikhathi sikaMsholozi nabantu nje ababe successful empilweni yakwazi imizi eminingi ukulala idlile ebikade ingazwa nokuthi ikhona yini bangaka abantu ade belala bedlile ngomsholozi nje edwa. Kulungile wemne wethu sizayelula ngaze kushona ilanga bakhona abasalindile abanye ingane yakwethu ngicela ngene uSiboshi sesiyobuye siphawule ngelinye ilanga yonke into Siboshi ngiyabonga mfowethu angibablock abantu ngiyabanyisa uNkulunkulu amshemba ngibablock elidakube kuhle nabo ngicela bengiblock ngiyazicelela ngicela ningiblock noma nihambe niyovula live we-ANC ngale ngoba lana ngiyaniblocker nani ngiblockeni niphinde ningilokhuze lapho man shit yebo ntombi. Yebo Godole unjani kunye nabalaleli bonke nje ama-MK amahle. Awu uyaphila ntombi siyaphila. Kuhle mawuphila Godole. Yazi Godole bengithi ukuthi abantu be-ANC mabengena la especially ngathini mawubabona abanye babo ngicela bathathe kumalo kuma panel ngoba lapha kwi-comment section uthola ukuthi ikhona la bekhuluma noma yini khona. Yazi umuntu we-ANC mina emini Godole nami bengiyijampilo u-live we-ANC ngitshela ukuthi emini ngile uyazi lapha ngiphume nabantu abaningi kanjani ngeke ukhona ngiphume nabantu abaningi lapha bekhuluma ngibabuza umbuzo wodwa ukuthi nithi menithi nina umsholozi yena ayikho into ayenzile uRmaphosa nje ngathina siyakwazi ukwenziwa umsholozi uRmaphosa yini ayenzile Westbosh inkinga yabo mabengena la inkinga mabela kuma comment section abasho ukuthi sicela usifake umuntu noma athiwe ANC ozothi ngicela ungifake ngifuna ukuphawula ngizomfaka inkinga yabo bangena bedelele bese phela lo live akuwona vele we-ANC we-MK so kufanele ukuthi ngibablock umuntu uma efuna ukungena ufuna esho ukuthi ngicela ukungena bese nami ngikwazi ukuphawula ngizomfaka hayi umuntu ongena edelele la ngisho amaphawu wami ngabhala ukuthi mina ngiyi-MK kanjani ngicela ukungena bangifaka kuthi bed ngebhadi bengibhi kuye kwafika umlungu la ekhaya kwaba busy ngale ndlela ngaphuma ke ngingasaphawulange lapha kwi-panel kodwa bebengifakile kwi-panel ngoba ngibabuzile mina ngathi manithi uZuma mubi ngani uRmaphosa yini into ayenzile nje ake ayenza yini lo mbuzo nawe Godole lo ubuzayo lo baba kakazenze lutho u350 akusiyo imali ukhiphe u350 lo 350 esikhundleni sokuba ngabe ukhande ngayo imisebenzi ngalesikhathi kubusa ubaba umsholozi sasizingane thina sifunda isikolo sasijabulela ngisho i500 per week wayevula ngapha nangapha uzwe kuthiwa kufuneka intsha lapha sigijime sibheke khona sibheke ukuyoqashwa lapha nangempela sifike sithathwe namhlanje mezithi ziyagijima ongenayo please namhlanje zithi ziyagijima izingane zithi ziyalapha kuthiwa kubizwa abantu fike bhaliswe emva kwalapho ucela ama10,000 ungathatha ama10,000 ungasebenzi uyingane yokuyodizela umsebenzi ukhona ubhutade nginaye enkantolo wathi Godole njengoba ngibona ngihamba ngemoto enhle kanje the first million engalithola empilweni yami ngalithola kuphethe uncamalala ngisebenza komunye umasipala sisebenza nje ngibeka imali yazi yagcina the first million ngalithola ngomsholozi wathi mhlazana ephuma bangikhipha out bangikhipha ngoba ngangenza umsebenzi ngendlela eqondile futhi ngikukhombisa ukuthi ngimlandela kangakanani ubaba uNcamalala wabo ukuphuma bamkhipha ngalelo la. Yazi masingakhuluma izinto zikaMsholozi thina siyazazi phela bese sikhulile sibone masingakhuluma izinto zikaMsholozi ngashona ilanga ayikho into esingayazi ngomsholozi lo baba ayikho into ayenza wathi kune covid wasimbela amathuna esikhundleni sokuthi wakhanda ibhedleli andise akhande ngisho izikole enzela ukuthi abanye abantu babezogcinwa ezikolweni abagulayo uhamba nje yena amathuna ukuthi ufuna sife yazi
umuntu othi ukhohliwe mina ngabona ubuhlungu ukhona udriver engangihleli naye emotweni waphuma ebamba ikholi wakwaNongoma waphuma ebamba ikholi wathi mayebuya nje ubhuti ukhulile kunami ukuthi ke renkeni phela siyahlala nabantu abadala bekwazi ukusifundisa lokho nalokho uyazi wathi mayebuya ubhuti wayekhala inyembezi wavelwa ngenwa olala eback seat wafika wahlala wakhala uzwe indoda endala ikhala uyibona ukuthi ifuna ukungaziwa abantu ikhala yini kwenze njani ithi uma bangitshela ukuthi izolo uyagula abazabe bengitshela ukuthi usebambeke ngaleyo ndlela bathe yini bathe ngathi ubegodola bafe bathe sibhedlela iCovid kodwa ngokuthi ke amasosha abazali bethu sebekhulile awasakwazi ukuperforma kahle lesifaka sifaka uRmaphosa sabagqilaza kakhulu uyazi ngagcina nami sengikhala ngoba ngizwa lobuhlungu wathi mayekhala ngakhala nami ngicabanga umama nje ekhaya ukuthi kaze owami uzosinda ngoba kwenze njani uNkulunkulu wami kulento eyenzakalayo abantu bekhala left right driver abashona engangisebenza nabo khona obaba khona nje association yami khona obaba abawu5 engangijwayelene nabo kakhulu abasebekhulile obaba nje baba bemizwe uyabona ngijwayelene nabo kakhulu ukhona oqala owayehleze ehleka njalo ngiyazi ukuthi abanye bayamazi uyazi ngelanga nje nganginale erenkeni isilayisha ufika uyamelangeni mayemelangeni uthi mfana kamdleje khamba kanjani ithi hayi baba khamba kahle uthi mina ngizizwa kahle mfana ngivele ngihlale emotweni ngigodole mangibuyele elangeni ngiyashiselwa ngithi hayi usuqalile kona amadala manje usudlala lamagame akho uthi ngiyakutshela mfana ngiyakutshela ehambe yohlala emotweni mayebuyela ngaphandle ethi hayi mfana wamayi ngeke ngikwazi nokudrive imoto ngicela ningise esibhedlela samise esibhedlela walala namhlanje ngakusasa wahamba ngakusasa kwalandela 2 lade ngisebenza khona bayazi baphela odriver mhlambe kwashona more than 20 odriver la sasebenzela khona obaba labadala inhliziyo yami yabuhlungu ngathi kanti inkosi sonene emhlabeni yini esiyonile ukuthi abantu sebengaze befisa okwempukane ezifuthwe ngedumo kodwa imkhuba kaRmaphosa ikwakuyizinhlelo zakhe ukuthi bathatha abazali bethu angazi ukuthi waye bathathela ukuyobadla noma ethathela ukuyothwala ngabo noma ebathathela ukwenzani ngoba yababuhlungu lento eyenzeka ngeCovid yababuhlungu abazali bethu bencwatshwa bekhavwe ngoplastiki singakwazi nokubabona ihlobo zethu zincwatshwa zikhavwe ngoplastiki umuntu efaka isoko emgodini efaka isoko enja encwatshwa abantu abawu15 abantu bese bebanga ikhohlwa leyo nto imizi yobaba kuchithwa laphana kuchithwa omamsamo kuchithwa kubhekiswele amadlozi ethu bathathini asikakhohlwa namanje that is a nonsense leyo nto futhi nje uNkulunkulu wamshembe ngisize hayi khona manje imali eyalelwa uZuma ukuthi itholwe izingane eNSFAS udla leyo mali uyidla nalabantu amasela lawa ayidla nayo imali ingane ngihola 150 ekaRmaphosa ethi ingane unikwa ama150 yini 150 yini i150 apha ama-RDP ashiya womsholozi bewakha aphi awekho ama-RDPs imigwaqo ibhekile yonke uyabona ngenxa yalobaba akaphule umsholozi wesiboshi ngicela ukuphawula nje bese ngena usotobe mfowethu ngiyacela umsholozi wathi sebemxosha uzohlala kuma comment section wathi umsholozi sebemxosha wathi hayi before ningixoshe ngicela nisayineni lapha ukuthi ingane azithola imfundo yamahhala kulungile ngoba niyangixosha sengiyaphuma eseyophuma ngomnyango athi la maphepha bese ngwagcwalisile ngicela nisayine lapha ingane athola imfundo yamahhala eselapha emnyango bemkhipha bethi Zuma masifole bathi sign kwathiwa kulungile sizosayina njoba sebenze ngathi manje imfundo yamahhala yafika nabo kwasayinwa lapha wayephuma ngomnyango njoba base bemxosha naye lo baba lo ngiyacela kuma ANC elokugcina nje Godole ngiyacela kuyo yonke 9 provinces even uyi-ANC kumbe uyini ngicela sibuyeni la kwa MK ngoba nathi siyama MK vele sivela kwa ANC kodwa ngokuthi sibonile ukuthi ayisasisebenzeli sibuyela mana
wesiboshi nangu bani ukutilwi uthi what was mhlambe axoshwe Mina ubani ngicela olufundele igama ukuthi kulungile Sotobe ungangena Sotobe Tala uGodole kunjani? ubaba lo siyamxosha akaphume sengiphuma nami uRmaphosa akaphuma yikho into ayenzayo akaphume nama ANC wonke ngiyawatshela ngicela abuye kwa MK sizokhandani lento esasiyikhandile ngasikhathi siyi ANC manje asibeni MK sikhandele izwe izingane zethu ngiyabonga mina danko Danko sisi. Sotobe